Kaže klijentkinja Maja, sve češće se u ishrani koriste klice. Pa pita koje su najkorisnije i na koji način ih treba konzumirati. Klice prokljelog semena trebalo bi dobro žvakati, jer se samo tako u potpunosti može iskoristiti njihova hranjiva vrednost. Uz vitamine, minerale i enzime sadrže znatne količine biljnih belančevina sa najvažnijim aminokiselinama. Pola šolje prokljelog semenja može da sadrži isto toliko vitamina C koliko i 5 šolja soka od sveže ceđene, tačnije pomoranče. Mnoge studije su dokazale da klijenjem semena lucerke posle 72 sata količina vitamina C povećava se čak za 500%. Količina vitamina A čak za 30% se povećava, a vitamina E količina se povećava za 35%. Pošto se u klicama različitog semena nalaze različiti korisni sastojci, korisno je praviti mešavine od klica, a to će doprineti dobrom, da kažem, i ukusu samog jela. Primjera radi, veoma je dobra mešavina od 60% prokljelog semena lucerke, 25% prokljelog semena sočiva i 15% prokljelog semena hejke. Ili druga kombinacija, jako zanimljiva, 40% prokljelog semena sočiva i po 30% semena suncokreta i raž. Dakle, klice semenja koriste se ili sveže u salatama, sendvičima i namazima ili kao dodatak gotovim domaćim supama i čorbicama. Mogu se kombinovati sa voćem ili povrćem, samo ne sa onim koji sadrže dosta skroba, kao što su banana, krompir, bundeva i tako dalje. Klice se koriste apsolutno cele, listići, korenčići, čak i opne semena, pod uslovom da nemate smetnje, dakle, sa varenjem. Osobama sa osetljivim želucem savjetuje se da odstrane opne ili da klice samelju i izmešaju sa malo vode tako da ih pretvore u kašu.